Voin hi mei ni sari sang ni som ni pakhat zirtop ni ania. Mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tuna hian international news kanom puang do na. Chu mi ma in voin mei ni sari sang ni som ni pakhat zirtop nia. COVID-19 awanga mizo nuduam takle mizo paduam takkan chan tak chan chin tlem kanon ta lang do na ni. Nu berin afa te ngai chung zelin mual aliam ta si. He COVID-19 trileng zet chuan mizo te po dim doi na telmi lawin min run meka van duai wanga boral po anam tanual mai mizoram chung mai ne ro India ram hun sang sanga po kan mizo puitam takte hripui wangin mual an liama arab thlakin apoi tak zet ani voin mai ni sari sa ni som ni pakhat zirtom ni po hian pilal muan pui nuwalai tak kum somli pasari mi chau ram dhun veng laia cheng chu COVID-19 wangin aboral ti hriat ania apoi tak zetani apasal hi motor accident awangin alo sun to a pimuan pui hi thin cancer na nei na tlak buaka hunrei tak phaya inan kola om nuin tunkar ti lam khan phaya tangin ron ho a achung te afa te ngai na muchak to hlea in thlen la na nga hlelem em lain lengpui airport a COVID-19 a positive ti hriat ania mani ina hadam taka afa te nena hun manachak em lain anin lampo pan theilawin atum lo lam ZMC a phurphei angai ta ani ZMC an pan pui don hian kachung te kong sira tal loading se ka mucha ka ni tia angen lom chu phal sakin lengpui atanga ZMC an pan na kong sira anin mu thei hrama chung ko a anin mu nun ber ani ta ani tukin jing dariat vel khan athlak hlel ngoi achung te chu akal santa ani puais lal nun hlima manuna kumsomli pali Delhi Mizo Presbyterian ko rana rongbol tu poimo tak chuan COVID-19 na wang bukin voin mai ni sari sa ni som ni pakhat zirtop ni vekin Delhi a aborala pumanu na hi bongkon marveng ko ran uparin tharate unaw zinga no pangberania bongkon pastor biazai pol member le conductor te po loni to thina ni Delhi a Presbyterian ko ran andin na kong asu su tu le hiding tu de zinga mi ania Christian Thalai Paul assistant leader masaberani bok awiom tak zeta anupui pilal chandami sinot mission board nuaya seva barat thokmek le afa pano pangte ya kalsanani he khileng wanga van duenarun thak taklawom thin hian ril ruatina a kan hun ton khir taka wang hian van duena tok tu te hriat hiam na kan nei thuk sau ni na langa chiat to damdoi nom thlengin a boi thak tak zetani lusun chung te andin mun suang to chung zelin Mizo official channel te chuan kan tor pui tak zet ani ole news lam puan chun zomila Myanmar education staff tlachamri Sipai Council Sarkara Education Ministry chuan anhuai hathok staff somli pakhat banjinga sompali te chu Higher Education Department officer te annia chungzinga chuan Director General Directors Deputy Directors Officer le thok tu dangte an dihloma hengan ban tak te hian tharuk chungin an thiam tu soina appeal hun siam sak anni Higher Education Department hian Myanmar ram chunga university le college zong an en kola sipai thunai tu ten higher education officer te hi an hnuai an hathok tu ten en an hnaron zom le turin nasa takin an tur chiam na chungin an ban tak te chuan an hnan zom don to lo thu soin nadang tho tur kan zong mayang antia keini chuan sipai mol tak te hnuaya na tho kan du to loweni anti Higher Education Department hnuaya staff tamzo khi Civil Disobedience Movement CDM zomin anna an thok chun zom du talawani amai ro chu anjinga mithren khat chu chung kho sak ahar sat to ema wangin hlo an nei le nan an hna an zom le to bok ni hriat ani Director General Dr. Thin Uin Deputy Director General Dr. Chit Sein le Deputy Director General Do New Ni te chu department a nina sang filor tak CDM zom tu te ani school le university te chu nikum COVID-19 thrilen tran tira tangin an lo chol towa ma se sipai thunai tu ten
University le college te chu mai ninga khan hon tira basic education school te chu mai ni khat khan alo hon tir to bokani rampum zirna mun sang sanga zirlai le zirtir tu kalan me ulawani high school then khata chuan zirlai ten an uniform korwara rong sen hnoin zirlai te chu sipain an tha thin lan tirna an tilang ani sipai council sarkar education ministry chuan education staff te chu an hna zom le turin kongchi sang sangin nor zelan tuma na ron zom lo te chu man an niang tinan vo bok ani education staff te chu an hna ban dil na emo medical grounds le voluntary retirement manga chol dil na po an phal sak lawa kumsom rukling to superannuation retirement po chol dil na phal sak an ni chuang lawani NGO zani chuang in Myanmar sipai te hrek turin UN an ngen Amnesty International le non-government organization zani chuang chuan Myanmar ma norhuai hot chunga sipai te rong taka an che chun zom zela wangin Myanmar sipai sarkarin ral thu malak lu thailo na tura hrek na siam turin United Nations an ngen UN Security Council chuan athu nei na manga Myanmar sipai ten civil mi an tha chun zom zel dan ti to pani theina tura hrek na an siam na hun to ani ti in Amnesty International UN advocate Lauren Moss chuan asoi Moss chuan ram sang sang ten tongka Myanmar sipai te che dan an dem thuan soi ringot chuan ngong eng ma nei zui lo ti in soi bok Myanmar sipai te hrek na tur hian engram ma in silai mu pakhat po leiti lo tura an du thu soin ral thuam lalu theilawa hrek na siam hi sipai ten boina le thisen an chuana Security Council in a chan le na tura malak na poimo takani anti February ni khata sipai ten civil sarkar thu nei na an he chu du lo na lan tira norhuai khot jingami zasari somsari chuang zet chu sipai kutuarin an thi towa mi sangli zanga chuang man an ni to bok heti la hian Myanmar sipai sarkar chuan norhuai hotu te chu boina chok chuak tu ni soin thizat an talan po an tlem hle thungani sipai ten thu nei na an chan nu February ni somni pali khan NGO za chuang chuan UN Security Council nena Myanmar sipai sarkar tan ral thuam thon lu te ti top tura mala turin an lo ngen to bok ani Security Council hian Myanmar chungchanga thu chu alo siam fo to a sipai te chu democracy dan zom turte norhuai hote tharum manga beilet lo turin atia mase heng hian omzia nei thui lo hle ani NGO te chuan thu chu siam ringot chu ahun to lo ti soin UN Security Council chuan kong thara ma ala ka ataka ache tangai to ani anti Philippines president in vaccine pompuilo China atanga alak lu wangin ngai damadil Philippines president Rodrigo Duterte chuan China in vaccine an pompuilo Sinopharm vaccine dose sang khat an pek chu lalet le turin a hrila hemirual hian Sinovac vaccine chi Philippines sa thon to turin a cha ani Sinopharm hi Philippines sa pom alani velawa ma se WHO chuan Sinopharm le Sinovac vaccine te hi man tura pompuya bai se ani President Duterte hian Sinopharm vaccine hi alo la towa hei po hi doctor te thurona wang chawala ani thu soi a vaccine lak chu zirchiana mumal tak alo om lova engtin nge mi hring taksa ngonga nei don hriat alani lo wangin anung ron zui lo turin president chuan ni puite acha ama chau chu he vaccine la om chun ni ri tura du thu soi vaccine la pom lo aman chungchanga soi sel na om po chu apom thu soin poya ti hle ti Duterte chuan soi China COVID-19 vaccine hi engang nge China siam Sinopharm vaccine hi pom alani lova side effect sang nei theya rin ani Chinese vaccine te hi inactivated vaccine ania taksa in shria dolet na konga live vaccine angin athok chak lo ni soi ani khothlang rama siam Moderna le Pfizer vaccine te hi mRNA vaccine ania he vaccine a hian coronavirus genetic code chu mihringa chiulu ni in kan taksa in viral protein siam chuakin nanna hrik tam jok do thei turin ain buat sei thrin ani Philippines a hian tundin huna chuan AstraZeneca le Sinovac vaccine te chau pom an lania frontline worker le damlo na zualte la katan an da ani COVID-19 shileng hi Southeast Asia ramjinga Philippines hi tuan sa berjinga telin
rikai mu chu mi makta doi khat chuang om to in mi sing khat sang riat an thi to a Philippines sa chenga za ve donin vaccine chu him tok lawanga in an lak du lo thu tual chung media chuan an soi hei hi kumsang ni paruka dengue vaccine no panghena an sem chungchanga min chiat na an lo nei to wang an ngai bok Hong Kong activist ong thasom dang atan beldon Hong Kong democracy activist Joshua Ong chu nikum junilia phalna nei lawa punkhom na buat saya telawangin thasom dang zela atan beldon kumsom ni palimi ong hi Hong Kong tana national security law siam thardu lo nalan tira voi tam tak phalna nei lawa norhoi hota pu ani wangi zela atang me kani nikum December tha khan kumsani som pakwa juni som ni pakhata sarkar do da songa rally huai hota pu na thasom pathum le chan vetang tur hremania hei ba ka hian sangni som pakwa October thla norhoi hota wangin thali tang turin hremmalo ni to bok ani kumsang kha zakwa somriat pakwa China si paiten silai le teng manga Beijing khopuya Tiananmen Square zilai norhoi hotte an baya zilai tam tak an tha te hria reng na hun chu nikum jun nili khan Hong Kong a buat sainin he huna hian ong po atelani Hong Kong sarkar chon heti hun la hian hrilenga wangin punkhom khap ma se mi sing ni don an kal khom ni soyania he punkhom na atel ve wang hian thubuai hi siam sak ni in nimin khan ngai tu ania atira chuan thasom pangatang tur hremna pek chu ong ngen na wangin thasom ma ti hniam le ani ong ba ga he nor huai khot na tel activist dang engwaza chu hremna pek tel an ni bok ani 5-star Sedona Hotel chu sandon Myanmar ma Rangoon na hotel zinga aberkai te zinga mi Sedona 5-star hotel hi anung jok building phei chu asak zona po alarei lo hlea anei tu ta hi Singapore company an nia tunlai Myanmar ram boina wangin ram chung sum dona atlak niam zel dan tengun tak an zirchian nuin he an hotel atanga an sum dona lu le chuak tur an chutin leblam ain choibel zel tur din munading turan ni wangin an nei hotel ro pui tak chu chua san jok tha an hriata wangin an chua san don ti an puang ani chiang le zualin achunga thok officer pakhat po phone atangin zo fi ani nuin officer po chuan he thu hi thu chiang takani ti in asoyani tundin hmuna hian ramdang mi Myanmar a sumdon na wang ommek te po an sumdon na chu asan an tum ve mek ti thu don ania a trend te phei chu sumdon na tan sum investment sang takte po an tel nia thu don ani tuna tangin dollar thleng na le oil man le ramdang atanga bungrualu dreng reng chu aman asang tel tiela mi puinol pui ho hi engtin nge kan khosak zel don ni sumlak lu na tu le na tho tu la chu ni tinin awang tiel tiel mai bok sia tin mi puite chuan an mangan thu an soi chuak ani ole khati zong kha chanchin thar kanom puan theita chu ania mizo official channel clear tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan loma COVID-19 hrileng laka in him theinan lo film khur ze lang cheu chanchin thar dang nen kanon let le thuayang